drugari, vi ste na kanalu Kutak za decu i pratite serijal Druženje sa Neli. Danas ćemo učiti azbuku. A kao ajkula, B kao brod, V kao veverica, G kao grozd, D kao drvo, Đ kao đon, E kao eskim, Ž kao žir, A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, J, K, L, M, N, Ň, P, R, S, T, Č, O, F, H, C, Č, Č, Š, A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, J, K, L, M, N, Ň, P, R, S, T, Č, O, F, H, C, Č, Č, Š, Z kao zeka, I kao igračka, J kao jelena, K kao konj, L kao lastavica, Lj kao ljuljaška, M kao miš, a N kao noj. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, J, K, L, M, N, Ň, P, R, S, T, Č, O, F, H, C, Č, Č, Š, A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, J, K, L, M, N, Ň, P, R, S, T, Č, O, F, H, C, Č, Č, Š. Nj kao njiva, O kao ovca, P kao papagaja, R kao ris, S kao slon, T kao torba, Č kao ćup, A, U kao udica. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, J, K, L, M, N, Ň, P, R, S, T, Č, O, F, H, C, Č, Č, Š. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, J, K, L, M, N, Ň, P, R, S, T, Č, O, F, H, C, Č, Č, Š. F kao foka, H kao haljina, C kao cipela, Č kao čizma, Đ kao džip, Š kao šišarka. Hajmo deco sad, svi zajedno u glas. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, J, K, L, M, N, Ň, P, R, S, T, Č, O, F, H, C, Č, Č, Š. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, J, K, L, M, N, Ň, P, R, S, T, Č,